sabre so ye hunu ye ofarini ba ko ya wono to na nanu monsie do ye eposo asrafo anase afarefo yi a wono mo yira ye wo adansu tade no so no na ye hunu no na de tibia ne de aye ne de epre ni Adom TV kase etwaso Eku afarefo ewo mu bi atorenti madwuma eku nso ka ho akwako hunu emu ba ko ya sabe na ya sai kura ewo anloga ye kyerese enipa dunso ena nsubonto no emu no ye okoto nsuo nim na nso wo emu dunu mu a wo mote ase ya menu die ahwere won kwa Adan is mentioning nadmu kasamafo eye Ebenezer Dando no twemu se abusuafo na ye wadwene se ene animu ya wo mokwa akopɛ ne krabre esan tebia emu no ewo munti ewo mu se nhwehwemu anadmu ene Ghana Navy eye no wodi abawi ye die na nso Adan East kasamafo Ebenezer Dando etwemu a die koyi beti bia no obetu ho anamo enne ameno kase yenya nipa baako omuhu ne wo Volta region omuhu ne na wefimu ana wa enya media said the immunity na nya de ombetimi dia hye motri eti ebusuafo ekwakọ penny crab ya abraham no kase na ye boy radin pai say ni aka no so no nyame be ya adom na ye hu omo semisi nyame be ya adom America about Ghana Navy any nadmo say nyame be ya adom na ye hu omo mu say ye ka say ye di nansa esi o say di hwehwe omo ene ye da etoso nansa na ansa ne wi abeto no ebia de adwumadie ne bebe wiye na so ye di nkra ama nkronkra ewo nsu na no no se anya bia omu bibi saa na obi a omuma ya sonti ene nkyere se ene aye ka se nansanti se hu bibi a ye nkọ ho ankọhwe se bibi a ye bekọ akọhwe akwantufo ne adrobafo efa sola bole kwantumpo no so ne de sesei woni atutu agu won samo fi se nsamso bridge no a ede won mo ewura mu savannah ne apa west eye south ho nyina no abu ade agumu a sesei adrobafo ntimi nkọ won mu ntimi magye se wo mkofa damango ene kentampo kwantumpo no so. In the early hours of today, the opinion leaders in our area quickly informed us that the highway authorities, Savannah region, that there is a washout along the Techima-Wa stretch, which is about 23 kilometers from Sola to Doli. The situation happened at a community called Doli, so we rushed there. The situation there is calm. There is no casualty. We've also talked to the opinion leaders and then some commuters along that stretch. Drivers have been informed. The oncoming vehicles from Wa towards Bali, currently we've informed them to use the N10 stretch. That means Asola, they have to divert through Dam and go to the N10, that is Tamale Kintampo stretch, and they can continue their journey to Techima or Accra. Those coming from Techima towards Sola or Wa also have to use from Techima, they have to continue towards Fufusu and then can use the dam and go to Sola and then continue their respective journeys. However, people and other commuters at Bali that want to come to Sola currently have to use the new Longo stretch to Kintampo and then continue on the N10 through to Dam and go for Fufusu Junction, and then they can get top of the issue, and then they are mobilizing to come to the site and then start the repair work. Emergency team at Techima has been spoken to, so they are organizing or mobilizing themselves to rush the site. But we have to hold on for the rains to. Adishia ya womo won kwantapon wo bosome fra hu mansin mo wasantemantam mu sre aban sa womo kwan no enye osre won o meye ma won. Kwan yetia na tie ye de mo de kan som kire mampani DC so still emba
to di nkotodwe na di gu fam o mampani ne mpani fo ni titu ne cinema o bosome frɛ ho district ye be stress ohun e mobo na tibia etimu na de pa ya kwan se de ye ka no e kwan aha ya MPP strong wood pa the whole Ghana ya set a record at all it over 100% at the mabine but abana engineer ma me ti yesra no se ombra no maboy ya kwan Nana Amwajambi eye enkwantapon hene woni amani boni enkomodwetwe mu no de adesrede ato aban ni mu se o meyi won kwan no ema wono aban twa ni mehwe no meyi kwa ma ye amonkola yi bre eni bosome district MP ohwa eni abasi ne mo hwa so mo ye no meye kwa ma ye kwa ifi kokobin ekosi bi poso kwa no nti tambia obi yare kwa ne so na wo kwa yindu ne ni kwa hwe ne nkwa obata kwa wo so ahye so na homanke ne twa kwan akọ nku atwe ho hia akọja yaresa ina ya kwa yinti mwamba mu se de kwa yitie kwa ya aprotiti kra no akire na committee chairman na won kwantapon electoral area kwadwo nyame enso de adesrede to wonom na hye bedwani ene wonom mensi krache no anim se o meye wonom emwa Pan de ya ka na anamonti tu a me be ye chairman metu eno say aha eye koko going area pa enti ye be sese bra Adom FM wo ha na mo so mu kabia edi mu no ye be sremo asemu kanu so ana makaka wo ma ye yeso emwa ye mwa ya ne ye kokasa kiduma na ye sisi pa na se ya bona Bobia influ assembly so be ye pa na ma ye enti ye ni ya ho bi na ye pa ye asre akwantempon ho nsam ya na yegusue na adehye won so wo pandai in kachina won so esre pa pandai ne kachina ekwan no nyame anum ni ne tichu number 1 ho no enye kra nti ohene ene na adehye nyina no wo maka won ho abomu esre mpanifo se o meye kwan ne ma won fi se no na de won kodo wo ba dwuma semu bibia mu ti mpanifo meye ema won Adam asocha ba me to wa ni ti apart from two more you have upon the Amafra Osande say I want for work on Apuya one day when you ready to school that the man send me that out to better yes defense upon the yes defense upon the yes defense wahye Cape Coast South emrahye bedwani George Kweku Rickett Hagan yana wo hono mu abra wo no mayensem trofo nhia mu no se wansem a wodi atodwa no wonfa nkoto emrahye bedwafo anim enti facha ye we no nana bontrene sese wo ma be see defense amfa ma adehye wo ekona wo mo ebe ye kire na no mum ene ekotie ye enti yenko wo hene ne na adehye wo mo so wo nkachina number 1 ya wo mo de wadesre eto aban nanim se pandai ene nkachina number 1 kwan no o meye ma wo mo no yenkotie Chale 26 years o ha timba kwa ye tia na tie ye de mo de kan sam kire mampani DC so still emba facha ye sa ne no ye de bebro mra esemo miento Adom TV Badwam kase no so na ye nkonsam foforo mu na municipal health director Manfanteman municipal no won fifi mantem mu ye Dr. Michael Jesidan so wode adesre na eto edwase Southpond hospital no nkebe ya ye ntrim na mpanso no so ho ye fa mu a won ho dodo won the maximum bed capacity is just 5. We are in Pansiman, the population of other districts are Baha, area, Baha, after emergency of 25. You can imagine the challenge there. Sebi, Unia, actually declares in Nipano, Adom, Russia, Mabakra, more than 5 numbers, physically.
ela enya dia dibetumi agi dodo no ewo Enfanseman Emma Shebedeni Ophelia Mensa Hayford ahyebo se obeye adwumaden se de ebeye a obetumi atre Salt Pond emergency ward ni mu no wode age akra enkwa azihia bebre na nchete dem ma minister kai April nche agenda 111 in sambo sodo unfortunately yenya now so yenya GMPC fashion embo musumi ewie ebe mo dey wa abofom na wa babwa he that will be the first phase what's the wa ma he emergency ward na yeguru yenyi won rekeka yenyi won repre there to them and yenyinda ne raza shehenyamo the mazem so obeden obebim na yebada ye chief tax ministers na asida kese so akọ Dr. Abbas mizo anyima kan sembebre na chire mamunyi menshabo bo wanyi de ayento akasia no eso na enei Penny bako ade nsama todwa wochire mu se sanse emrano brano yenkohwe ya pomuden hu nsamunti bewie akire na afenyarwa hudo bi ehhehye ye ho a yenhyeda ehunu ene ya meka sei ekuo awodo bi akeka won ho abom akọ bodwesango wa danse aso komensi mu e wasantemante mu akọ yariwo mu hwehwemu diabetes ne hepatitis nom ne ade a Adom TV kase edebe Roha, omo ya ready bi omo ntanko hospital aha akoye sebe ekiri kakra na se aha ye ekurase ni ntine nipa no sori a okona fuum oba no oba beda obi wo ha one betime dia ebehia no na di nkomo sisi a ade be kye se oda ya wan sori wanya cardiac arrest wanya we ne do sadenya sane mani nyina kofo bi roha diabetes and hypertension na e hye omo ho a omo ntime hu re de sa ya na de sa ne ma we nyina aba ntine ye ba ha se yare bia so ade ba ko wo mu se so who in Tama and ultimately saw and also ultimately manage. Reverend Dr. Nanama Owusu, a director, Missionary Families of Today for Tomorrow. Also, Sisidria said, "Man for the door na efere, so one be kwaya resabia kwakoshe said the one mumpo mu etie." The senti say ya one matimi akukrum hono makoboa. Aye free health screening said the be a man for ebehwe one mapo mu dene no. E ya dia na de na koma. Yeah, free screening. Me hun ebinum temperature over 230. Serious. And so num so yare high pressure. Pa so otifie. Enti sa free screening we num na ma ye hu se. Enipa ni hia moa. Se ne be ya ometimi anya apomuden. Enu ti ne de ba ye ba ha ene. Se ye ba be boa na omo so mo yare no. Omo so hu se bibi ha won. E wo so mo ko hu doctor. Manfo bia when you free health screening no so fast so any amani boni twetwe nkomo ahia for the bi wo krom ha kasa ye ne atiti ye nyina ya yare ye pesika kwa hospital ye nya bi nko ye iska ya de ko tinya me ya dum na se ma ba na ma bre bia ye ni aso akasa ye dama se papa bibia omo ye no free ma ye obu ana nani obu ana so yare mebre nto omo refer okọ ba bia owa omo hwe ba bi mi say na mani ba ko enenye omeni aje ho pa obi say ha say school na yo ni facilities bia ho ntino bibi ni ati say ye kofi ti na ye ti so mo ye free health screening na ye madam kasi sadia mini mini aba no ye mra na ye so mi ukafo bi ro ho a omo ya ready bi omo ntanko hospital aha Professor ya wono so wo University of Ghana Medical Center ye Dr. Samuel Ofe Otin wadi afutu ama sorry schools ene ankrankran nyumaku ahodo nyina se brano adwumayefo asukufo yen cheke apomuden mu na nyarwa bi e wo nipadua mu yetimi ehunu ne asia no Adom TV etwaso edaso wo ho edi amanfo nya se na edi kankan no ese brebo o long term enunti no ebehia se obia beden ebeye screening enkasa unni bi because do na no nya enkyere bibi bia enkyere se oyam ya oya enkyere se otiye oya makoma na ebetimi ama brebo na ye yaw empofimu do na no untehwe obehu ani se enfie dunum ana enfie aduonu achi no yaka kyerɛ se obrebo na eden esei ahanti hia se
because by area mon kaye tentem no e wo se enye den ye nyina ye screen na se screen so na unya e wo se ye onu ho Patrick Asmaninda kwa ene ye free health screening yi but ayenti ema wotu sa na mo no wo chire mu nipa wa nya adaje ama apomodin a obenya adaje ewu sa ne mansama beka so sebe party ba obesi nya ahwe at least yetima be hwe apomodin ya be se de atie ebobo on ma owo diabetes onim owo hypertensive onim enne a doctor fo akudam aba abehwe omo a diagnose ya momundro omo yeden omo kwakono we yede ko akwa babia a kire se ampa omo apomodin eyade ede yakoma so ne hwe se obi abetempo nonya apomodin no de atena asasi so no akire ena manfo bi a wonya free health screening no so mfaso ene amane boni etwetwe nkomo na yenyanyi daso so bi betumi ahwe yen reku a yentu eske bia de na se de djuma waye no enkoso oni yen say stroke doctor for na hwe me abranche ne de abranche o ye say djuma we de mpanimfo se obi nkwahira mayenya no so na Adom TV kase na ha na brema kwan na ne de mediesie wo je brehwe bi aseda no ayo wo dia so wonya nkoi ana ba bia wonnam no benya ho kwan so a ye to so da obon krata no wa ha online stories no so aye krado manhene so wa ha ye de no to so nti mitwam ho sima yi mencha kra ye ba ye beto so